Ndagusuje nanone kandi nguhaye ikaze ku Bicu TV kanizere kumeze neza ahantu hose uri hatandukanye ukomeza gukurikira gahunda z'Ibicu TV. Minisitiri w'ingabo muri Sudani yapfiriye muri Sudani y'Epfo apfuye urupfu rutunguranye. Ni Minisitiri w'ingabo muri Sudani Lieutenant General Jamal Adin Omar yapfuye urupfu rutunguranye aguye Juba kuri uyu wa gatatu. Minisitiri ushinzwe itangazamakuru muri Sudani y'Epfo Michael Makuwe niwe wemeje urupfu rwa Lieutenant General Jamal. Uyu musirikare yari yaragiye muri Sudani y'Epfo mu biganiro by'amahoro biyobowe na Perezida Kiir nyuma yuko imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ishatse guhungabanya guverinoma y'inzibacyuho iyobowe na Minisitiri w'Intebe Abdallah Hamdok. Yari umwe mu bagize akanama gashinzwe ubusugire bw'igihugu kafashe ubutegetsi nyuma yuko Omar al-Bashir yegujwe umwaka ushize. Uyu mu minisitiri yaramaze iminsi aba muri Pyramid Continental Hotel iri Juba. Ntiharamenyekanye impamvu z'urupfu rwiwe. Uyu wari Minisitiri w'ingabo muri Sudani y'Epfo Lieutenant General Jamal Adin Omar. Iyi ni Ibicu TV, ndagushimiye nawe kubera subscribe tuye dukomeza kubana buri munsi mu makuru ajya avugwa hirya no hino. Ibihe byiza.